nara taro meuri. Te tawano way. Online. Ke. Akea. Angora. Jererio. Sirangin pusmain kami. O sirangin kukurei. Ndeita kinang kami. Mendara umantabu ikorobu. Inanon. Arataro meuri. Arena kairaki. Iron. Jasa koroboki. Ni kaputa. Pasta. Karepa. Saki maninga. Arai ruai karine. Saki noria. Me sonimek. Oska kwawa. Papondora. Anerani karawa. Inanon. Tebongin mosrawa. Ariyasan tabuya. Nikakapaya. On mosrawa yay. Atwara. Imin tabanin roy. Kesan. Anak arikipay. On kayasan na kanakwa. Tepanani pusmay na ko imi. Kami ay keke roran taro meuri. Inanon to mantap. Ndeita ke me keke ongora. Intererio. On the live. On the tayayo. Ay gamanga kay na ko te pusmay. Nakon na natoro teatwa. Te sakorapok. Ikaputa. Ibukin. Te STA mission. Yon kiribes. Pasta. Karepa. Sirangin kay tau. O si ngay nga nanora. Ngaira. Ay ka spenen ro kon tatayayo. Tauroy. Nongora. Sipangara. Are kwasan ka tauroya. Sagi rome. Pasataya. Paspangara. Ane kunanganiran tatayayo. Inapon warokoy rarik. Inanon na ronimek. O kanian riki. Nakonakora. Mera wea. Tetapo are kami na gay. Sa penenteira ke. Ni kapene. Pas na kaukira. Tetataro. Sa poperak. Mentataro. Atuare komaka. Are weni karawa me onape. Awara weni pe. Ngaira ay kam karikipai. Sinepoi ko askai tau ko teatwa. Pa yatapanin roy. Aron na konakora. Inanon te wiki. Saro ko yay. Te kaisuan ni pong yay. Are ponde pong. Ke ponte tapes. Are ko asa. Ni kokoroa. Mepong ay kekeimain na. Kwasan kawa kinira. Kwasan ronira ni kapene. Ay ni kakwawa kina. Pasaro kung tatayayo. Pas nagimanga ni poy ko na pe. O mentero meuriko. Imain eswaki. Os bubusiko. Irong tamay may maka. Pa kuna ronira. Ngayray kain tatap menira na. Me kay sipon ka kwawa paponsiyo na tangaira asbubusi ko atwara ko maka pa ako na kay sakina nora ngaira kay tetep menira na ndeita ki me ki are sira inanon narataro meuri nam tapes kay sakina nora kaparayara pure o puokira pas na tauroy me tiana no isak tiana no kimare irei inanon pusmayan ungraya kinan namtek konari ki para iruan ke erine inanon tetaro meuri ayo me moana ni karokwato kina sauringa na pa arena riki pa te saka para tetayayo ayam toro pasta karepa kona mena irona kona rona na pe inanon tetayay awai kai te atua ndeita ki mena nora
ay kainan orang tetap menira nak sa de bekira kina koi kaya kaira ni may sin na makoy mem tangira. Amin. Awaramuan na nene sabusiya aine ariapon san ni muya kwak pa ate irak na kumuhay kay ibukin muan aramuan na nene ni kamua ni po atwara ni panara ariasan ng anira. Sabihin ng tira ke sa sanene naranampa wanipui metowana aramuan na nene nepoa atwara. Kamnang o tirong-rongo.
sabusia kaya ni makina ke bukin takari takabui sina tataro indara karya mera kapin tabara kamena yai sa operaki tataro tamerari karawa repun nambai karawa me on nabe sabusi ko tiaso pokona kakapaya karya me kabuya ni baya kenang tauro indu ko kiro yam dikan kaya na ko yan tatai yai pai piari ki pa ritan tuwang gerio wo kaya misinare tabo kaya mena yai tiaso kapaya yai pasana ko miro na simme Yesu amen. Sekarang pati ason tabe sei pa yai de menara meri are nakakapayak imetan jaswa naron ya kamataya sagi pa besi to ya te kana warere ke me sekakapayai na yaron Yesu kita meri ngaya naro aron tesua ewotaki ido ya nakaroi meri me yote pa pa nakakapayak idong tong rumane re Simeon imain na mete ina dia iman nora metan te mesa ngairan te tayai sabu semaya te sina ke takaro mutame ina sia te kia tiata aran te meri ai sabu sia pa ya wota kina komo ai kai pa sina tau roin koro na be are koro wakin te pai para ni kakapaya sa tataro ni kakapaya te meri ai sapo peragin tataro
Aswara mo anda maka sekarapa ko. Oni kaya tau ko nuwan te piro to ari awuta kina kon bane mte tayai. Pako nakakapaya te meri ai. Pa nari kitia so pate tein mane na punga na ibukin uyam. Kapaya sina na me tamena tosu te karesa pasina puto ka te tayai na kon narokotangi dia. E biari muana am royo am kakawakin ni meuna. Ngkai on demi on nakitotoki iro na semme Yesu. Amen. Rapa punte deitandi kita kamauri ngota mo te panana kamauri mente tia benninia benia wage kana kam kuna no rai kai era Amerika upare min te pere te benia ware ke ayere pun dia pasena pun ngota panaya mina iraka me kakawa ke pasena rare sinanga te panan panaya tadi mi amane min chono ni mainu ko mo mai polan nako tirai nake ipun panaya mon kamauri kamin te meya tan kai riri nikabene ya misinare na wanta meron ta pesai tetap oro kungura ko meta kumeyai arora ke roni da yon korobun te tayai kan bene ni meuri sakara para unain ente kare sai korobu ya sana bu semai singa ya soy bu semayak to unain ne ja so anak kapaya kon sipangam me musu wa bu semayak ina takata kametera wa antai ke wiron amai sire ire ka akai tara nanun ciaso pata ku pasagi di meirun ciaso kanga cia kagian ge me era pati tayai pa saya rare emang hari kara tai aku ya kita imatamin te tayai pa natea kina natea ka ciaso pa ikuroroi me punco ame tanah pengai me ana royo na kanta ni ciaso me ana roy dei ena kamene nai nakoim ko ya konguran te tayai pa ina ne po kiara na mon tetap ina ne po kiara na mon teria tata ngkai yon na kitotoki sinamona ara meroron te tayai mente amuan no na bengke ya kariki ko ciaso mai nan punde pas na kauki dari kinte tataru tetap ora kota kata kayai kongurayai saka kapaya terung wain na tataru day Jesus close your eyes te tataru magi matami atei iya kamagi matami sabo berangin tataru ciaso ako maka amta inte tayai to we teteri nanu kapunga nai kamene nai ako kapaya ya am si boy ka benen tawroy nungoray metam mo ay metaran te tayai iro na semme Yesu amen tira ko na taya tira na taya antai mai pokora yuri nga na tay ke pe sina no ni piroton sinana yak yakora ke kono orang ngai piroto ka ngai piroto minte nene age aya tangi na kain chono ni mai no me ko uri nga te tayar ko pe sina no ni piroton sinam nikanga njerora to ponna kia o ngai na ba yake ko na nuri nga te tayari iri kini peru ina non piroton sina wera o kusikin mewa tua ka ge tirari ge te tepes o wera ri ya mara ke tesina ko mara ke ko moi ponna kia ko na nuri nga te tayari eta uri ka sa uri nga ka sa wana rik to si klasa ke nga sa uri nga kan dara tay si klasa ke age ari yara nang gai bade presku nga ane ra tay nururing me ngisi mene non piroton sinara ponna kia ko na nuri nga na tayan ete bai paran nanaru tavi te buwa den bi merwa ke puna bi meten wana kon te bi mono wa o ere kana no pasina no ria monten bai paran ni metang ngota ku te kana kana ko tara bai paran mai kana no ria on the screen bai paran ni metang eta surely you have made my mind and heart you wove me together in my mother's womb site ke pone te bi meten wan tungwana kami min te kai kan ya te kina ke pat tabita ete na patsia so ang kariki na nanon piroton sinara o ya karika arapain da baka wayete
Purora. Mangke suwarere ke kangayarun teperu. O sebuah taki. Tetekare, you wove me, ge? You form me. Kunora aron karikan teki iro yain yang kanara ranga teki. Karikan teki. Karikaki. Menne warere ke. Imain na nera riki nikie. Kami yain era kamata te teraranga ngaya. Iraranga ki menne warere ke ni karokwa yeri ki pai teki pate. Teropa ke tote, te vivene ke tote. Te pena. Mati aso apun nang kami mi. Ayapun kowa. Pai kami mi naron karikara irun cia. So ina non biroton sinar. Sakia God is good. Terami yang oyai. God is good. God is good ba. Ina non karikara irun ngese muan na yatangira tamera masinara. Ngko ya kota katakan detayai aine. Muan ta kakawaki. Pa na yatangira imere na yantanga. Awan tetapu are. Ya kais buah yatangira temane metiani. O yeri ki pai tioma ta inanun biroto sinana. O tia suangkan ya karawana makuri. Erion to wana meterpe kau. O kan ya. Dikira kem inanon te biroto. Aki apa yana kun to wiki mena makaina. O ko sina kun karo ko teta yai. Pa antai ki. O antai ngai. Ini po kita we amen. Au sisinang kan ako imkuya ko ngura. O kometa kun teta yai teta baro kometa ku yai pa tera. Pukin karikara. Iraun ciaswa. Erang kaya karikira pe pameta ngai dan nana mo ni karikipai. Ciaswa kaya karikipai ciawan nape. Oh, karika nape ciawan mata. Takono wanepung. Oh, ciaswa karika ciawan mata. Tera pukin karikan ciawan mata. Era ciaswa karika ciawan mata. Nana karikipai row karika ni pai tuwa ni kipuna wabi mai suwa. Ngana ko kau kampai paran teta yai. Oh, te kina kipa ciaswa. Karika ciawan mata pakatutungan. Ngaya. Iya ki karika ciamet apa katutungan to tera. Ciamet erang kakawak. Teka peni ni kakawak ciamet dan nana kariki pai cia suang ko yo ngain teta yai kurang ini kakawak. Meri ka warere ki arang ini ka meu to haki ya ku ngen kisin na ku ngen to ku ngen tara ya. Erangin roide karikan ciamet irong cia suang. Paya ki si tete sorry ki e puni ka torubu pera ka pain cia suang. Oh yau kati gini me wari ki bat ciamet ta. Pabukin ciamet ya kari ke cia suang na kon ciawan na pain na yarum ni karo ko teta yai. Etangiri ko cia suang. Pakona ka totonga cia suang. Amai singka ya akan ka totongi tinan ne kita ayas tao me yarari ki ke. Iya ki kau ngaki an. Me kau ngaki ngai rai ko ameta no ameta cia suang. Pasina rei me irong cia suang. Sinata suara. Payasan buai ko inanon ni peroton sinamo sinau. Sinapun dia nuru dengan sinara. Sibia itu ya sinara. Meta mera na pe pandakian na natangi data mera mena kon sinara. Ah, natei meta min teta yai kenak. Tera bukan ikari kamu. Sinane buat jaso. Sinari kibatan. Pegu bukan jaso. Tan kata meru aja na pe ngaira. Tan irira nanon jaso ngaira kasih kari kaki. Sakit tahan kai tara jaso. Sakit tahan ne kana kon nanon jaso. Sina kapesara tataro. Patatan ariasan nuru pekiana roire ina nakari kibai tiaswa me no meta tiaswa temuan tai yeten karokwa tai yai epikoraran nunggu korea nonga ayarong ko yang ay kakawa ki pasina kapesara tataro. Sina tima tu anda ita ke tiaswa patiaswa imain di kimi nanon tebiroto ya kaman na tayo. Ngi ko mina nanon tebiroto rakwa kaya tai pai ya tayo patem maning ki ketya ini. O tira si pangam, tira aro ng tiyawan na abay, sa tayo metan tiyaswan tita yay, puki na pa tiyaswa. Kung teka, kumeta ko, kung oran tita paro kuminayay, patira na ko am tiyawan na abay, tira si pangam na musu, puki na pa tiyaswa. Eyasan, tupatupay ko. Arin ano na raw, tiyaswa tiyaswan tupa, tiyaswan ni kakawagin, tiyaswa roy day, God is good. Paya, sinang taraw raw na, si Bay raw na, ni karukwa tita yay. Ake apa kwari kina kay nanon meu mei metia sua ya kakawa kini ko kena no pasin nanora tamne ya kana nang muta mei kan ke ya kinang isak tame ya te interiri to wana rari yon Christmas ye o arang puton nai arang puton mane to apo kina akakang penyawa ke akabubu ya pe ye
Anang da katarakin di baya. Oh, ngayang. Tapi tay inte me undur undi kidak ko kami nandur undi kidak. Yes ya kabubuit terara. Ngaya. Oh ngay na pa matamin tay ay. Imena na bentur undur undi kidak. Ngaya. Wabu itapun tenebu itapun. Oh yai na ben nabu itapun napun undi kidak na. Harawana ben apun sapu jena betur undi kidak. Ngayang ki akan ni mebu menano yana ba ya spirit in the youth ge. Arangkan sapu jena na bege kana kamu ringa tau numane re tapakes. Ge. Memeten nano na terurun di kirak. Enang ginagi ko robu boy terai na. Ge. Hari abi ni rapatan na metera unta nga na way terai na. Terurun di kirak pun teruru enang kaunga. Ngaya. Oh ngai uring au tain terurun di kirak. Ibu tari-tari. Pa ngai taka terurun di kirak ya. Meme oh iya kinang ka de mua ki met tiani ni meterari kanga irangin kura-kura te meme ni me undurun di kirak. Me tapi tayo na roro ko irora te esan ko ende ke irom te paranna no pa ko warere ke kita ko kabi ko suai kunan ko roya awai te sisira ke anda tayo na kami ni pay rangai da doron dikira ke pa sagi ko na pay ge my God is good rawe ka kam tangidak doron dikira ke roro buwa kan na tay o to ngai ra ke narapong in na tay kana sururing aratain roro buwa kan na tay tetayan erang kakawak. Payete te paiparan temuan simut yo awat bi mewuang kana ko kau kam paipara. Oi tangiri apa sina wara kana te kat jason tetayai. Temuan simut yo awat bi mewuang patera. Tangiri jaso ke tera na te kat jaso ibu kira ngai da terurun estaben dikirak. Kuna kau kam paipara mengayo sina wari kian temuan simut yo awa. Ateki pon te bi mewuang. Sina ka boy panaran wari kia. Menan te iterani pe teman si motio awat bi mewo wo tenu ono wan tenu de temens teman si motio awak ke puna bi mewo ang kanere ke do miana sangat tabe wat tai teman si motio awat bi mewo tarambai para panawari ke ibu kiran tetabe saya ya takut ya kan ena tai takut temen nai pa akia pongam ngkai teruru pa kan natai ngkoe me konari ki pa ya sakairi ri o metai ka on mek de terra jero ni mera de tangira joni mek on te isaki wara de terra an eki mayak ena tai ta ku temen na pa aki ya pongam kai teruru pa kan natai ngkoe atain turun dikirak eta ku te terra to wana pa poning kami yang atain te karesa apun ko awan te merurungi romi to kora-kora tirari ki ereke makapungan ay bukin tiaswa turo mo nete na benta pay para pasinata tiaswa narapungin na tey aya narwaro ni kapene sinariya ni meka tiaswa ayere turun dikira ke erang kakawag pasinata ya pa ipungan na meura ibukin to uya tirari sikunan ko roya ibukin to uya tiaswa kunan kapungan ako kana sugi dikaki nora rungorungoya ara pioneers ara tan mo ni kairirin katya ara karesa oyna ina kupena ko nanu randa taya ke sesuai ya taya ke sesanda taya pangaya angina tenan doron dikirak e pun mo mayroon na prophet en unaine Ellen G. White ito ira kaya na maguri nanaridig at be may su 1844 awan ito taya remon receive on the first vision ana remon imi nanaridig at be may suwa pun turun dikirak the teenagers nge o tayo the ambassadors nge tapo ikan nge nakon the youth ane teruro the be may suwa diridik James White kana stara James White ara pioneer na bedemen ara ngaya yen men Ellen G. White e wakin na be na magurin ke wabi meto wana na ridiki o wana maguri bukin na mirong ngaya temuan na kakapara-para spam wakin na be na tayo kakapara-para pa temen na ngaya sa kapara-para o puni ngaya na be remuan karawa na pipa kaya nakurubuki ara ngaya the present truth ya ngaya ni karuka tetayay temuan ni pipa jero na kaispong ay ngaya kuriya teman ay ati meto andiki pa kangana legacy ni karuka tetayay pangaya ti sara kati sa kapara-para ako na ben kuriya te terungurungun te tukwaway bukin dinan tay kaarikin so na kanto me kasin ge the present truth aran sinanora kan Joseph Bates menan ko na pioneer ni me buya naridik oh the white who retire
ke the kapen ne ben na tai yara na ki pat ya apostle of the Sabbath tuwa na may bukan na ko ni kay sibong nang ginagawa sa tage yes ko ko me on me kin kapen punte tabes o the mani yan na kamete pa ya rona ki un tamen jeswa o wane ini me buya na ngayari ka waroro te tera te be bukin jeswa na ya ki meta teridi jeswa ko nan kapungan na ida asunura na Chayin Andrews wabu meto wana na ridi kay mo na jeswa tara ingan didi kay wabu meto wana tebu itabun ay kay tinano ron dikita ke o the mani ay ngaya the Bible scholar ya wakin na ba inari ki batemen na ngayon tisa kami tapain tapay par the Bible scholar and tayan round ron dikirak ang ngayon ke si dikira ke metera ran ron dikirak tay taku pa kya pungam tay taku pa kuha ki kona ki mondo ko iro terong orong ada na bebe tiya so pas na sakurabok ay meroro na kain na daw sa taro akin no sa taya sa ki kona pay sa taya sipun na kita na iyay jobis epan nang kakoro jobis me the ministry in tinanya kare sa naron na sa tayang ay misinari ari ko diu me ame ta metera hari ki kubuni me na inaron de tuwak sa koroboki pun nang upside down are na no epan nang totally different ge epan nang kakoro merin ti kare sa oh sinang ka nga to we tiraro ra jeswa yero ko ka nga tinanon kanganta biya nga ndarome o kangani me ko pa kupun suai ka koroyo ko suai tatani ye ako nang wagi nanon din mewan didi to ya ayo nga ito ya kana ko amen God is good bro God is good bukin na patya suai pun bebero nga na tay me na nawak ero ko ra presidencia karinia ki metemen naray metang ya nangatagi bukin de SAMS Pastor Adrian oy me yana ba yere ka ratay kangan orientation on training nangay Christmas kaya nga na testimony the money ayaw na lesson inanon na natin sa kurubok oh yataya pa tiyaswa mamaguri tiyaswa roy tiyaswa epon tebi yakiniko o tebi yakinay iyata tebi raromem epon desin tabay para bring all your worries to him because he cares for you kuna wata raromem ni kapene pa ita tebi yakinira tiyaswa o anda nga inora tiyaswa de bebe to temiyo ko yang anak but God is good sinage taray na pasirurubo ka na day ke dosa day inta maguri ke suwarere ke raw ay ka spenen tangirak tiya suwa ko nan ka bunga naira ibukin de po akin sagi ibukin ka mo akin pantay ngaira may ako nan ka bunga naira kanaya san ka bunga naira payo ni yes ngobuy metawa na yere ke ara tebuy tabun na yere ke wa akin na betebu ibukin tiya suwa ni karo ko detay ngko ya ngai antay ngiyo antay tiya suwa re tiya suwa ngwa tiya suwa kai tiya suwa nagitutok iya kipipita ki tiya suwa sinanorang kan detay yara nagin inano ni meura metia so narabong insusun ako yuring auta insusun ako ni meung ke ide in tauteka tungo na may bukan na ide tauteka itabi to wait sabi ke oh an detay ya tay ipun nang maningan ako yan jon yanora jon nabe ya taste jon nabe o yanora kareven jon nabe o ya kauriya ke meta upanga ya punte kaunga ay punte ka kukuray me kaitok inanon tay na mabongina oh tiya suay ro era roano o sanimi mo yay kagi roy sa koroy mo guray kagi ta mero me God is good all the time okay God is good all the time open na kya uyang open na misinare inanon na utay susuna kon jon na ben detayari minayay na urere yare sabi ke diri ko wata nga ani me wata bun ni kangay ke o akia uyang oyang oy pai kan pairas akia out dream pan na misinare may no na tayo susuna ko tiya suwa erin na ko ay tiya suwa ka kayay pa tiya suwa ina no iro ngiya mo an pure mo an baka no amata ta men yon tin na ro kareten o tiya suwa ka kaya no amata atam kamenaya towe minay tapi towe ya puni ira na nung nukukuray na tiya so ayak apon didi mim na apon kakako na ayra sinorian itay na mebi merwa ki puna towana kana kuwara kam ki pun tatay ay raw o tiya so papa ki paina e kikimoto to pain tiya so ni kakameo
To sinarinia tapoy kasi raro pasara pe meta yara karo. Sapun na ko nin join ya pura tiya ben tau biya kinaki meta tau ko sinang na ko tiabik. Ngaya tiya so pun nagi kimoto to bain. Erosi dan tapoy kasi menayay. O tiya so na pun tapi kirarak. Ni karo koy dan tapoy sina menayay. Ya ke pasa form 7. O yog ya kataya batira nako mesipangaw. Metiya so pa pa kipaina. May mga karukuha yung tururun di kinagay bondi kinta bonais pa na kain na tururun di kinagay. May aupe ground na iyak yan ini no ikapi dete meta yato korak yo ipun ng meme yon te meme. Metiya so God is good. E kari kinagay kay ni karukuha ya mga dinya ke batemen ng ay delaymen inanon wowa te di bondik. Ige mga tapi kay ni bay na papa kay bubura ang atay tiya so ay ni mga karukuha ifujen awa tiri diki o tia so mga iti meto pa ina ingenge ko susun ako ingenge ngaira tanu puren John na be ro tia so iti meto pa ina nena ko ni kaka ko ndi di mimo ni karawana nom tayra ro men asu pai imeme na ro ingenge ke tamera mesinara ingenge akara roi rausu kito atirarik ro tia so tangidira ni meura na metia so o na yai tetayere I'm turning point ngaya am tain dak o anto wana tetame ya sinurian pabesi do akia kain rata po yon korobu kana kam kinai tame kan ke o nang kakukulay karawa kimari re ngaya engen kana temana e pabesi do karawa kimari re ngaya karawang kan ya mo pabesi do kaya karawa ki on tarawa me jono ni meinu ko me yari ke aron apa makoro yon ki desa ke amena ibuki ke kaume o yari gari asan karo ye pabesi to ro saki bukin te namba saki bukin ti atonga ki debei mai bukin ni karawa ti aswa e roidei pa ye ki wata tanro ngi ya kamendo ko ti aswa njo na be yo to ai ka pabesi to ke kai ana tau roi ki anak me ti aswa e roidei ro ti aswa e roidei au pa ito to na nanu na kitangina metente men o etangina turungurung we pa eneria inte kina kinoko tapon no nabe tiri ki ya kan beni ai seri ai te sa yo ki bes nako tapon no nabe o ne bogi to we ana kono uri ka pa bisi to kinang ka gugurei ama mai siri ki doran no ni mekin jero no kai sipong me tera arura inanu narata indairak ngana sasan raidak imi ni pa bisi to wagira sika puta wagiro kangayarun cukura ay uniki kana kwasan uniki payasi pa beberaki tadi da memanera ni mewi ando ni mekin kia kaida ki mentiro na konjiota o ata kuta para ena kai no meta kuta kuau o kai no meta ki o papa sito aki o ari ki pakain tadi da memaren tap sei temen me bokoy kata-kata kai bakora temen to taru meu ta o mero ameri meri bai kai nge ameri meri tadi da memanera kai kangayaron jero ka si babobe are nanona atangira tina biya giroi esua ito kita bem te karesan korobu esua ito kita bem ngaira tan maguri pau pa sinema ngato paya kangayaron te yero ko sibaka memme itangira ni kuno kakawa kinana ge close the back door ge enang kakawa ke pa iminta pa besito sinaria ini kaina te metaro are mai buki anakam nora metaro na raumanta bukurin nako amang ayay temetaruam nusin ako ang ati akagyan arang ini may si babesito ay ka babesito wag angina o sinako man the back door o mga o sinako man ari to wan ina menda sukuya ratana babesito ay kaya ita kaya nako to retention tika kaya nako ay nakoy nang kaya kain ti kare sa patiraro na rato ba si babesito siguro si bangara sibukin te namba si takan na tongak ke ina ni puwa kiti aswa pa sinema nga tabiya yang ni mga tubayo ni kaungaya patirara program iminta pabesito tirasa na karoya ibugin kawag inaya raway kay tinan chips tabi wa nang kakawag tuwa na pasina close to back doa at ang kinamkiya o kiya kakawag pariya po wasway ka nga kapiyaroya ngoyara ko ng menti karesa amkiya ng kakawag kunoria winga rin ako na kairiya tongan tani na nung tuwak amkiya ng kainanwag pa na sinakay na dimetaruan nagimang o sinakwara sibu agya sa papabesito wag kay nanon na pero sinati meto ang tatawag bugiya o
O ira digi na bene. Akay na nuwa tiya marak edigi. Ana pakan sinip. Ngana ako rono wana na makay na nasim. Tesinang. Sige nang marak yang kan tiya marak. Ngay. Tiramuan na marak tirari. Yatang ira digi tiya marak ere sinip. Akay na nuwa king kan na ikay panang da. Anang dinanon tete na probes. Tani era the causes, the family life seminar, tirari. Ay kan tapi di kare sa tuwa na panera. Ana dia indi minta babes itu ay. Okay? Pangana sa karoya ikay. Tuturuas tetaning harus ya sagi ko kaon mek. Apun nan na ba? Ena pun musik kagina ba ta kaya. Tani kay diri, nganaro na ba si babes itu. O wa kaya na ba remin. Ya, eto kina. Okay? Ya para pera. Okay? Ya sa ya tikin na page. Okay? Ya tikin the records. Ay ka babes itu wag. O tiray mina. Raw. Karawa etara. Okay? Ay sipun dia karawa ta pera kain dia kares. Sagi temen kang kare ke. Minta babes itu. Kakahiya, katime to ang giti misinarin te kares sa tuwa na metuwa na. Awaram sib. Imina ya. Awantay ka amang agin uro kung taro meuri. Tira ko koroya. Ari na sinamang ati metan takain to kanwe ha. Musik ite kang kana sa kita biya kiniya. Agi hasa na babesito wag. Sa tanga rausu. Tayen na ro to buat bi meruwa. Kibu na bi metuwa na. Parabre. Te narausu. O sina ko na nori apa sa tay apa. Ake to usu ako roy. Even ngay na misina the pastors our family ek befek. Me God is good. Ngay. Jesus wa roy dei. O dinanon na naturuan ara prophecy na ina yelen si why de tekin na nakurobog to wana. Pa iriya hindi ka rausu. Patusu inakota pennan karawe waririk yon John nabe. Inaria hindi ka rausu pa inakota tetangina metinanuanga inanon neure. Ingeng kesmenan John nabe bure. God is good ngaya. Etangiri da pa sina mewa kina te mewa roide ina pieri ka rausu patusu wa kakukureya tiaswa. Tusu wa na buat tiaswa. Nakanga Yosua bangay makay na betaw sinatoro iron tiaswa. Ni ko tangi may kanyo tuwa na turungorongon karak. Tungorongon temen na tusu tuwa na yon tabueran. Tusu we yapon sa para irak. Nga kaginay ka sa papabis ito wag. O tusu we irak inano na ba? Inasya ana. Inasya na kun ana misinare. Yaro ko na ko. Ayat ako. Yes ba rin kinano weroy day. O wag eroy day. Pan nang tira kya usu mente. Tetaru meurin nusu. Nikatuay nga pong atay rin. Gimeruro me usu nasu. O isuwang yang kay mente nga pong ngay takarangay na. Pare ususin ako ni karikobin. Kain tiray na ako na anustiyaw at tinungaw. Anak ko na pa ni karikobin. Ayat mo ang tayo suwang yan usu. Takaruay. Kaya asa na papasito wag. Sinariyay mo ang taro meurin usu. Main usin ako min akong tira. Karikobin. Ha ngaya. Papun may ngaya upure ngaya te karo. Payagi ko karo ay may maina. O era patuya pangkay saro kon tuuni me kiya o ari ya kinira. Paimin te papesito. Sinariyan ta biya kinara usu. O to usu ina pun diay mo ni kabuopue. Tuuni me ki main. Wa ke nanti karesa. Ngaya ria akarawa. Aku ben ako nasa ikikiya pun imang anang po wari roya. Morning abong e anak ko tetaru me urin usu. Kausiya na siya mo antain main ako yan nanayben. Oh, anang kan raw de mona kin tuage de mero. Onura kin tuage tiaswa ya mama kurin ano ni mewi. Ya ka nga pauro. Ay sa akin ay mew. May Kristo ay mew inano. Ngayon na karuay eta ko pa pun nang iringak. Iya kisipita ke pa nari pa kain teisipong. Me anwa na me mew na nanausu. Eta ko pa nang bisina ka ben. Kikain ko kakarya na sinang kanena ro. Na sinatemen ng bure meuna e kariya kanakwa ere kaya natain pun ni mga painora ki pai ki asandik kanuan te pas na nausu e kita raya pa memera na temani ay meta raya pa terire o ni mga betia tia suwa ta pun akon na nausu pa tia suwa roide ye mamakuri na non tay mepong e na kuna ni mga raya nausu na kon to usu ya kakukuray amen wara musu yang nga nasim yang ngasipum
Patay si punro ta kina baye. Tapi man ang kakawak. Erang kakawak. Pasina. Sinanga araw suna kon Jesu. Oh, idarikin na sina kapene idaya inte tayay. Ayam tay meswam. Ito ko temen na sarili yan ang ginahagi. Nanakurabog ito ko pa. The greatest thing we have to offer our people is not our education. People is not our education, it's not our good ideas, it's not even our gift and abilities. It is the fruit of the time we have spent with the Savior. O meta aki kaina no ararei merayang merarari. Sito ko na tapaya sinangan ni arabutan no meta. The fruits of the time we have spent with the Savior. Amen. Tuwa, arino sinako, may minam tayo met Yesua. Iwaram tayo met Yesua. Ni meure ni mamanang arey, muante kakawagi. Ti muante pa yan ang kakawagi am tayo met Yesua. Kanaya kiniri kay am tayo met Yesua. Personally, puning ko met Yesua. Ang personal devotion. E puning ko ako the personal, the family devotion, met the personal devotion. Hey, muante kakawagi. Paani meura, tatam menira nako, am tayo met Yesua. Erek? Iwara tayo met Yesua. Irere ke am tayo met Yesua. Kia bebe nera tayo tapo tapeua. Nidira tapeua. Aki tenti online met the telefon, met the laptop. Pangaya bukan na ramaguri. Ararei. Menagiri ke papai ni kasigi-sigi menanay no. Menanay yaratay. Yesua di kere ngaya miyokon meura de mewe. Kana ke Yesua ni meura ni mamanangaran ni kapene. Apon sinapon ni kanawan. Yeah? Mengkana yai Yesua. Oe bebe nera tayo mengayo riri kera tayo mengaya. Yesu wote yakin nakit paipara. Arapen na ni katuto. Mero ko tuwa na tinibi mene mewote yakin nakit pa tikarangay na. O Yesu imuan tayo nusin takarangay na. O Yesu tataro na kontamen. Sakaw tatamen na aratay naman. Sakaw susa men ikaw susa. Iyake kanus. Iya pa ka na ko na tayo free fire. Ay the game. Iyake ko na anusin takarangay na. Tataro. Raw, yakan ano kawak. Met Yesu eroide. Enang eroide Yesu ang kana sipindineya. O sa kabenera tay mangaya. Nang kana sagi kunani kau sumakan dita ke met Yesu. Ya gire ke ratain anware kana te kat Yesu anta taro met Yesu. Raw. Tira tuwa sinang ngania romet. Tira dita mero sinang kunan ngania na sina me sibura me. Teputan no me simaguri bugia. Kana po ningki ang ay ti samaguri. Pun nakiyaw tay met Yesu. Tira ko nangangania. Pakay na no ang peba. Akay na no nakuha. Makay na no tirarik. Akay na no tuwa. Ayusin ako. May minam tayo met Yesua. Pa nakakapayaki. Ano nakakapayaki? Kuya ngayon tatayay. Sinadiyan ka penera tayo met Yesua. The more you spend time with Jesus, tuwa na. Inakani ko met Yesua. Wawa. Inakari ka tiyang mo met maguri. Ano ni mo menapitaki na yaron Yesu. Tinua. I'm experience inangani ko the peace or the joy. Amen. O sa akin na pasingaya, the more time you spend with Jesus, am tangira ibugi yata pe men. Inarikira ke. Antay ako kay dili mangaya. Yesu ya kitangiran. Inarikira ke. O sa akin na pasingaya, I'm faith. Amo ni meki. Ina strong. Amo ni meki. Ina meto ato. Aw. Bugi na pamtay meswam. Kuti meto mangaya. Ay. Aw tataro mo ni meki. But Yesu na nakakabayak. Ni meura met Yesua, nakakapayaki. Narawagin narawsu, nakakapayaki. Naramaguri yun, ni mekinara, simaguri pantitaw te, katakampa na te karesa, nakakapayaki. Aw! Pati Yesua, iyakin ako men meum. Yesua, iyakin ako men ikaikim. Yesua, iyakin ako men nakonakom. Pagkapa nairiri na mangayan tayo nako. Men, minusin tayo. Pungin tayo. Tayo na kung tapon ako, ikukon ako yay. Nako mesuam. Sinakanawana nangkay o nagitutok o kam nakapaya inene po kiti atwa sbangara mayroon na naturo ang tamerwa nakuiran ti nga ti tawanong tapes sa iyo os na benente yon wera os na kekas pangara narani ni nampana ti bubua ni mepui may suwa. Te pupuan ni mepui may suwa. 70 yon wera. Ni kekas pangara.
are sasan nanganak inti tayayo. Manangaw yon ni kawaw ni kaya muyangan ausaroy. Sa kainiran na ratataro, ate, Jesus, close your eyes, sa po peragin tataro. Tamera mo ang demaka, ada pun nampay temeu. Kung inometa, ako pepero nga yaro rat Yesu. Emo ato we may nanon biriton sinara. Ima hindi kira na kontiyon nabe ay. O nanon tiyon nabe yun rakin tebure metaka. Taka nga kapes. Kariri mekatake kapes inanon te sipanga metemeu. Kutoy metuan di kibat Yesu ako roide. Namte kaya tabu sa busiko. Pako nakakapayaya akana apo berake metam te tabes ay. Rora keri arisiran nungura yon te John Line live kakapayaya na bet Yesu. Kapayay na ngay ramturo ay kasi mengori. Ngay ratan kairirin jobis ni kabene. Natan kairirin ni kare sa kakokoro. Suring yan na bentetayay pa ko nakakapayay at Yesu. Pugi da pa sina nako mengke sina rei menebay ka sandigi pa sina meuna ni buakim kamu muakim tero meuri yakim minano ni meura. Kamena ko ira memra uam tangira Yesu. Pai kaya rakani ko ndoy din na si Yesu. Amen.